Normal kenyam kana dial kontin liankarwanya gwaseme biakamal kanor online TV channel and jo ban gwaseme kui Dr. Riek Machar kene kirma yadut ka jo mashalat the United Nation mission tintere which ka South Sudan ka do brande yelun kaje ler kane me banaritin kontin chitwok tin pin ko de mal de jenno kitin pin ko de Dr. Riek Machar de yelun kaje kitin kontin gorga jenno de Dr. Riek Machar de yelun bakaje bana raitin railer kaname gore jano jinder jen waga nase ko ken ko de lertiti de kan chomala shu gonatin gor kon kan o de ko ten railer kaname kan kono tin man bana ngai ken yam an walle shanka wal jok ka pay bakal ron kin dangro wide jan dangro wide diech man bana nen ken yam kimen be kono linga kan kono re roje bana len gwaseme ka do badana shalat ke jen go de Dr. Machar de jelun ke shaja de loin kana do badana pen wo de ke mi yadi dara ma de jenun ke jehre wi ka South Sudan bana ke linga jelera me ken yam man bana ngajala kuumɛ South Sudan ke jen gwaseme talamal chana ngajen wona ne kir mi yadi din tama murai kona chango no korko ben netin kontila nuari re wika South Sudan mo godyalan content tegatin tenta bom Dr. Machar tetin kenetin konda no Dr. Machar cha gorno be got diala to be kabuk kamach ke baga kap kore jemnen konantama re dwaran talamal cha kuumɛ South Sudan ke liwala de ni SSPDF jam yalten content cha mobilize kim yadit ke chalat gwat kel kene de ni Uganda ten content jur che kana gorno bikan dorten content werten ke witen content werten ten gan werten tin jishun ke kim yadit kel ten not kami gwe gen Dr. Riek Machar jala kuaren be South Sudan bi wajo ke jen be mal no ngona re ke South Sudan gore jen o bakan dial be yeken bakabat che gamen shanga jen o chene to wan long che display sentama chanen dan ka Nasir ko lang sia nyokonin ka fan gak entama ja ka mayom ngai kona konte lat karodian che kim yadi che wona ko take a state of emergency milade ka kuiko benwer ba kula jegon tin konin teketen na meni gor jen wode yana ling ka bana shu ka le dan gor kon ling da gwasme ka jo mishalat gwasme mo gorno ben yoga yakel shi kuumɛ United Nations mission Nation mission jen kuumɛ dan mentere wi ka South Sudan neden content kwa mal kwa jagor no gwaza mani chikan jo chikan ala chikan kuumɛ South Sudan juga no shwa mal chwa yer ko dag mal mishalat ka runtun wan ka baje ben yar ka gwad matot michitam no de mal de jetain ka je ka pegen gor ka je kan ne bechelong kan la bejelong ko de mala mo de nyok milat ka je gosde na me tok ala rundi alati to gona ke jen ron kina dangre do badage dane shamal cha tain tin ko shane ngajine ne Dr. Riek Machar ke 2016 gwade dane shamal no ko je me chore wech ke juba ci ko ndi ala ne mo cikin yadi chamal cha je nyok mo chamal cha je nyok mo we yar gwade jel Dr. Riek Machar kan ni kitir ku dan dokten korodian no ka shu ko shu tok ka palace la presidential palace dordan tekin yaditan ka kurmicha plan kim yadit and wo be Dr. Riek Machar be janak dume che de gorno de janak gwade dane te dulka ko shen mo to dolteten gor jeno mishi Dr. Riek Machar che kula jien che loirar che pan ke jen mishi dwal en Dr. Riek Machar le kula te ka gwam de janak je keno jen che plan che jela no de do gwade dane bararo de je men lo ke men ba je nangrar ke je kon ala de ni Dr. Riek Machar takarar ke de ni kim yadi takarar ju de ni kim yadi chu ke de ni Dr. Riek Machar yu kan yu nakrar jen gwade dane to korten ken de ni Dr. Riek Machar kan gaudian pal wona ka ke chu kan de ni kim yadi ba chu kan na gwada mo chu ne chu ka kur chu ka lu ka jen koramo within presidential palace many me Dr. Riek Machar ki de ni ke se wona re parliament ka presidential palace amen and gwada mo shukan Dr. Riek Machar shukan o kamra chwa Dr. Riek Machar chwa de kulmi ngo nanga kan re kor miti de shot matire mi ala tigatin no baraka de ni kan Dr. Riek Machar kan nanga jarar lo gwada plan de ni sa plan de Dr. Riek Machar de chuna ka crossfire ti kan pai to kan nasar me ji to me change ko de shal ka me majur ne de ko na ga je ne ken na kan yo crossfire kan je no de ne ko ne te kon te ga te la ne ka majur ne de kon te la de ni ka de kon te yat ka maj gwade wannan ga je kare nyal chu kan ne ti ko dal kan ko bam ye ka pin re ruop ki re jwan mo dan shi ro tawten ko kan shi re lat ka mi chala ngadum ci re lat re de ba ko kan
kan de ni SSPDF chu kan ma chu do kan ne de content ka renal ka do quarantine ten ngai kan no quarantine ten ko ma dur cha mai ka bona kenyam an wana mo chu kan ne dialo kan na ajen chu wona ko ba ran yu ne dan ba janak so na mo ajen dan shi tok ko le ni wona na de Dr. Machar ka jen 2016 dan de shu na ka crossfire jen dan gor ken so gwada mo chi Dr. Machar cha ken cha jan ra cha nan ko Congo ne che chum na ko Congo gwasa mo chware na lo je kan ni cha jan nan ka tum ki ga Sudan from Sudan cha jan nan ga South Africa wini mi cha chu yenten a queer South Africa ko ken churan link na kirm ya di cha chu yen gi kan yo dong Dr. Machar jaram dan long mal ka che jen kurun dangro to gandial te Dr. Machar te ga exile gwa mi cha yenten che jel ter gwa weten amen mi cha gu no tel mal bu bene mi cha Dr. Machar cha jer kon jaku ba mal mo ana bajen mo ngala jen ajene dana kwa lo link ja ne che ben ka ko tum ke 2018 no coalition peace agreement 2018 revitalized peace agreement cha mal mo cha yu tan aken no an mal mo ne cha tan ken cha tan no ba transitional government ba je form kama spela yo kene SSPDF ajenta ye dana shi kene ya pinga je ban me ci to gene kirma ya di cha plan gulla che gorno te mal mudeben no so mal chu yar karun diala ti lat ka mal ka je eno mu je ken mal mishina letin karun dial ka ba je yar ka 2025 me be che long ajen mu ku yana linga tema ka ji United Nation mission in South Sudan Nuer na you can peace monitoring body eno malame mishina letin karun dial ko beben che de gano de je yar gwawo de je ya ka de je preserve ko china itu man chi ka letin no ka cha kur mishina de shoka 400,000 tichilu ka ron 2013 ta de kapchong kon korte te karuni chokku diech no antama shikore nyaw bulutun gwata me mi chikirma yadit se nyoko gorno be jadak chik the United Nation mission rawi ka South Sudan chikan jo me chikan etuk akarina na ke kujamo lonya Dr. Machar ko bi mal e chatan bakula taka gwas rawi ka South Sudan cha mal cha de ta nga baje ben yar ka gwato te kir no de mal mo de jetan ke de tidial tin kon tin gorko no de lasle de go chulalet no de kuin kwar de chutok de ra mo kwara no ko de chukwan no gona Dr. Machar no gon tabandengai no goni kemi hadit no goni nyanden no gona mdan no go mo de chukwai wika South Sudan de no chikemi hadit che beken che manana gorke de la let che jelet go no benani panyanin kontin kwa mal kwa jelalat chikuma ji United Nation gwasa me chikala do wonena chikala no kirma yadi chumal chuje yer malata wono no chiramda la kuer gwada mene wun shalka gwangkong ajiramadan alla elchun ka kwi ji United Nation jene deputy special representative ka kwi South Sudan ji African Union Peace and Security Council jaga jogono nana en kura pai togan tama re wikka South Sudan chamal chejayar mal mishina letten lon karun tongwan juga kenwo yenne to kontin la ji South Sudan lo nya Dr. Machar atir terete jien kama jarar abrar ala lamala tin kono gorke no delat ko tele dogo dem mal be ben kaja kam ngi kono la tok atama kem yadi chalet ka pastomon right atoga ke February March April abene ka jan May abene ka June tama tele mal mission no me che Dr. Machar che yen ga cham yan dangro bakkal ka pay jok ron kin dangro jan dangro ni dej tele mal mission no plan de me dane chalat che fail plan e she kum Uganda che denong rewich ka South Sudan ka Juba ko ba Nuer ba ka doerar ba kum South Sudan ba je flash out ba ka nakan yal so be wich be chu kap ka bom she fail kan plan di ala to kan succeed anyok chukum ji United Nation an panken bane siga bi boko gi kan no ibada he Machar e ba je tol ba ne ga dal ba ka tol so this is chi mo gwalo mo nan kan la bukan ji United Nation ko jaken kir ko bet tijewte bagalat ka pes diala tela mulat kana tela mugor kana bukan lat baray na uray ken de Dr. Machar de jelun ko ci kir ci tel shap ko dere Dr. Machar no dere je
tol ki dere kumla dere yar ajela lat ke kan ji international community mon kan mishi kan ngajen o jinti ka ti ka long medit la jamu ka gwat ko ramu mo okay meni long mini la let bekelio yo mishi chi succeed yo cha to ba yo fela no mo chi jin tunga ko ba lo goro changa dani cha jelo wo kwar ka banalo right keje so mi beje long shi mo gwa antama ko kan ngajen wo chi ne dia chi ke fail kin yadi chi fail ko dere so Sudan der jero ka bom no ci kum ji United Nations ci ban yala no yeneten kontilat kamal jagamal jatu wano kirmo yadit lo Dr. Riek Machar kana no kana jika kel amal alani tin kon ngor ke Dr. Riek Machar lo officially ka tin kon sa yin lo kere wiki juba ka lo ka ba mal ba ji implement so mi don tam to kon ko ba Dr. Riek Machar ba ji yen an ko re da ci to me dan chala do take a ceasefire malat ka but no kilim yadi Nuer chaga displaced kan dia chan janga jani unai richop ka 130,000 people since March chaga displaced akir rino dia chiga jian chiga role Ethiopia nai kona okay ne dia chiga bat ne de kona taka wulang ne de kona taka Nasser mani dia la koke nu kona ka fan ga ko mo de bare gutun so tele gwamma kana shuke mi yadi Nuer chaga nakten ajen mu ko akala jiwo no yello nya Dr. Riek Machar mala bire which ana akachlu loraba katala mutuok mulat kira sike on kare nyale na ko kon dai che on ke bonike ka baburi naga na jetel shap so tela drop mi be Dr. Riek Machar be dismantle ka je kana Nuer ka diala konin kwa support so jo lat kona me amal mishalat eji United Nation kana peace monitoring body and o jo kan kum so Sudan no malaysia tani wal karon kini dangre wal badak alat ke je shu mal chu je yar lo ne Dr. Riek Machar ko wobi malamo ba kula tetin rewika South Sudan ne ideality sha displaced ti chuika tigre chuika tig nagbot ke tele kwanda gori sham kan ke jano wecha je yarbo kore jin ke ma yadi lo Dr. Riek Machar la da mal ka jaga mal ka be ji South Sudan ke chuch so jo me shalat kuumɛ men shalka United Nation mission rewika South Sudan ko shikan gonu wona na de kum South Sudan dara dakpin ko Dr. Riek Machar am kel bumbu mangai kan odar mal dara jenung ka tok de she gor kwer goro de mal dara rewika South Sudan ko michina bere tama jen shanena state emergency chala da ka warab kan unity state dar da rewika South Sudan kelu ala wi kelu de je ka military diena men liya da shi mu de ala mu chike mi yadi chi lok chi ko chi lab mi chi odolot diena men liawe nyam so jo me gor jono de jelarye ane banan je nyok je kala radian chu je pro jono bi nyok nas ko ken ya tekamal bye bye